Danas pravim đuveč po receptu moje majke, koju ovom prilikom puno pozdravljam. Potrebni su sljedeći sastojci: 4-5 veća krompira isečena u obliku pomfrita, može malo deblje, 400 g dimljenih rebra, jedna glavica crnog luka, 200 g opranog pirinča, nešto manje od litar vruće vode, 2-3 kašičice aleve slatke paprike, 2-3 kašičice vegete, malo mlevenog bimbera, malo ulja i 2-3 kašike nekuvanog paradajza iz flaše. Pa da krenemo. Prvo ćemo da uključimo revnu na 270 stepeni. Pečemo odozgo i odozdo. Zatim ćemo uključiti, kada smo malo pržili, dodajemo paradajz iz flaše. Dodajemo 2 kašičice aleve paprike. Kada smo sve to upržili, dodajemo krompir. Mleveni biber. Stavimo ga tu. I sada sve to upržimo par minuta. A zatim preliti vodom. Sipamo vodu toliko da malo prelije krompire. Sad stavljamo dimljena rebra. Rasporediti pirinač u celoj tepsi, ravnomerno. I sada kada je to počelo da krčka, isključit ćemo ringu i ostavit ćemo 5 do 10 minuta i na kraju stavljamo ispeče na temperaturi 270 stepeni nekih sat vremena. I evo, nakon nepunih sat vremena pečenja u revni, đuveč se malo hladio, a zatim je i serviran na tanjiru. I kao što možete vidjeti, izgleda prelepo i možete mi verovati na reč da je preukusan. Sve vaše primjedbe, komentare, sugestije, kritike možete ostaviti u opisu ispod videa ili u komentarima. Pozdrav svima do sljedećeg video zapisa.